Murakaza neza mu kigo MDI Limited. Ikigo MDI Limited gifite gahunda yo kubagezaho amahugurwa ndetse n'ubujyanama muri ibi bikurikira. Tuzabigisha imisoro yo mu Rwanda, tubigisha uko IBM ikoreshwa, tubigishe ibaruramari ndetse turibakorere. Tuzabigisha uburyo ubugenzuzi bukorwa aribwo audit, tubigishe corporate management. Corporate management bivuze imicungire y'ibigo, ndetse tubahe n'amahugurwa mu bijyanye n'imari aribyo financial management. Izo serivisi tuvuze haruguru zose tuzazigisha mu gutanga amahugurwa n'abarimu b'inzobere babizobereye aribo bitwa trainers. Hanyuma kandi mu kigo cyacu tuzabafasha gusaba serivisi za leta zinyuzwa ku rubuga rwitwa Irembo. Ikindi tuzajya tubafasha ni ukubaha ubujyanama muri izo serivisi tuvuze haruguru. Dukorera hehe rero? Dukorera i Kigali mu Rwanda, hazwi nko mu Gakiriro ka Gisozi, mu nzu yitwa Ineza Plaza, muri nivo ya kabiri, ku muryango F205. Telefone yacu muzajya mutubonaho, yaba kuduhamagara, yaba kwandika ubutumwa bugufi cyangwa WhatsApp, ni telefone 078 494 21 55. Ku bazaba bari hanze y'igihugu ni ikimenyetso cyo guteranya 250 784 942 155. Ayo masomo rero cyangwa ubujyanama tuzajya tubitanga no kuri uru rubuga rwa YouTube, kugira ngo abadashoboye kugera aho dukorera nabo bagire ubumenyi muri ibyo twavuze hejuru, kugira ngo babashe kungukirwa n'ubumenyi kandi ubumenyi bubahe ubutunzi. Nk'uko nari nabivuze hejuru, tuzabigisha imisoro yo mu Rwanda, uburyo bw'imisoreshereze. Tuziga ibiki rero? Tuziga, aha mubona nanditse taxation in Rwanda, bivuze imisoreshereze mu Rwanda. Tuziga imisoro y'imbere mu gihugu. Kabiri, twige imisoro n'amahoro ya gasutamo. Amahoro ya gasutamo, aha bishatse kuvuga ngo ese ibi ni ibyiciro by'imisoro mu Rwanda. Mu Rwanda habamo imisoro ibariye mu cyiciro cy'imisoro y'imbere mu gihugu n'amahoro ya za gasutamo. Tuzareba ngo mu misoro y'imbere mu gihugu harimo imisoro y'ubuhe bwoko, ese amahoro ya gasutamo arimo ibihe byiciro cyangwa arimo ubuhe bwoko bw'amahoro ya gasutamo. Kuri rimwe rero, imisoro y'imbere mu gihugu tuzarebamo imisoro yeguriwe inzego z'ibanze. Ubwo inzego z'ibanze mu mategeko inyito ikoreshwa ni inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage. Ariko iyo nteruro kubera ari ndende, tuzajya dukoresha ijambo rihinnye ryari rimenyerewe na bose, yitwa inzego z'ibanze. Iyo bavuze urwego rw'ibanze baba bavuze akarere. Hanyuma ikindi tuzarebamo ni imisoro yakirwa ku rwego rw'igihugu. Ni iyihe? Ni ubuhe bwoko? Itangwa ryari? Ibarwa gute? Idekararwa gute? Ibyo byose tuzabibigisha, yaba hano kuri uru rubuga rwa YouTube ndetse n'aho twabarangiye haruguru mu ntangiro, mu Gakiriro ka Gisozi, muri iriya nyubako yitwa Ineza Plaza. Amahoro ya gasutamo, tuzarebamo ngo amahoro ya gasutamo ni ayahe, ese ni iyihe misoro y'imbere mu gihugu ifatirwa muri gasutamo. Byose kandi tuzajya dushingira ku itegeko. Tuziga itegeko rimwe rimwe, turirangize tujye ku rindi, turirangize tujye ku rindi, turirangize
kugira ngo bizatworohere rero n'uzaza tugeze hagati abashe kugira ngo agendane natwe. Aya masomo tuzayategura mu buryo bwa ama episode, iya mbere, iya kabiri, iya gatatu. Ubu ngubu yari intangiriro yo kubereka ibyo tugiye kuzajya dukora. Mu mategeko tuziga rero tuzibandaho, tuziga itegeko nimero 048 akarongo kaberamye 2023 ryo kuwa 5 z'ukwa 9 2023 rigena inkomoko y'imari n'umutungo by'inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage. Iyo ni inkomoko y'imari ya za nzego zibanze twavuze hejuru. Tuziga itegeko 049 akarongo kaberamye 2023 ryo kuwa 5 z'ukwa 9 2023 rishyiraho umusoro ku nyongeragaciro. Umusoro ku nyongeragaciro bivuze VAT cyangwa TVA. Tuziga kandi itegeko 050 akarongo kaberamye 2023 ryo kuwa 5 z'ukwa 9 2023 rishyiraho umusoro ku byaguzwe. Umusoro ku byaguzwe niwo witwa excise duty cyangwa excise tax mu rurimi rw'icyongereza. Tuziga kandi itegeko 027 akarongo kaberamye 2022 ryo kuwa 20 z'ukwa 10 2022 rishyiraho umusoro ku musaruro. Umusoro ku musaruro niwo tumenyereye nk'umusoro ku nyungu. Hanyuma turebe n'itegeko 051 akarongo kaberamye 2023 ryo kuwa 5 z'ukwa 9 mu 2023 rihindura itegeko tumaze kuvuga hejuru nimero 027 akarongo kaberamye 2022 ryo kuwa 20 z'ukwa 10 mu 2022 rishyiraho umusoro ku musaruro. Ubwo bivuze iki? Amategeko abiri atandukanye ku musoro umwe. Cyo bisobanuye nuko iri tegeko ryahinduye irya mbere mu buryo bw'ingingo zimwe na zimwe. Biravuze ngo amategeko yumva akomeza kubahirizwa, ariko ingingo zahindutse mu itegeko ryaje rihindura irya mbere mu itegeko rya mbere zikaba zitaye agaciro. Tuzabibasobanurira mu buryo burambuye n'ingingo zahindutse izarizo. Irindi tegeko tuzigana muri izi nyigisho zacu ni itegeko rigena uburyo bw'isoresha. Ese abantu basora gute? Basora ryari? Iyo batasoze bigenda biti? Irindi tegeko tuzarebera hamwe ni itegeko nimero 006 akarongo kaberamye 2021 ryo kuwa 5 z'ukwa 2 2021 rishyiraho ubworoherezwe ku bashoramari ibyitwa investment promotion and facilitation kuri investors. Tuzareba kandi itegeko nimero 056 akarongo kaberamye 2024 ryo kuwa 26 z'ukwezi kwa 6 2024 rishyiraho umusoro ku mabuye y'agaciro. Amabuye y'agaciro asoreshwa gute? Asoreshwa ryari? Ku kihe gipimo? Ni bande barebwa no gutanga uyu musoro? Hanyuma kandi twababwiye ko tuziga amahoro ya gasutamo ndetse n'imisoro ifatirwa muri gasutamo, imisoro y'imbere mu gihugu umuntu afatirwa iyo yinjije ibicuruzwa cyangwa serivisi muri gasutamo. Ubwo tuzareba icyitwa East African Community Customs Management Act ya 2004 ryavuguruwe muri 2018. Mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo ni itegeko rigenga za gasutamo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Iyo turi muri gasutamo ntabwo tureba igihugu kimwe, ahubwo tureba ibihugu byishyize hamwe muri uyu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Nkuko twari twabivuze rero hejuru, turebye imisoro y'imbere mu gihugu irimo ibice bibiri. Irimo imisoro yeguriwe inzego z'ibanze, ikabamo n'imisoro yakirwa ku rwego rw'igihugu. Mu misoro yeguriwe inzego z'ibanze harimo imisoro ine. Umusoro wa mbere
ni ipatanti. Ipatanti ni umusoro, ni uburenganzira bwo gukorera ibikorwa bisoreshwa mu karere runaka. Tuzawureba, turebe umusoro ku bukode bw'umutungo utimukanwa, turebe umusoro wa gatatu, umusoro ku mutungo utimukanwa, hanyuma turebe n'umusoro wa kane, ni umusoro ku mutungo utimukanwa ugurishijwe. Hanyuma icyiciro cya kabiri ni imisoro yakirwa ku rwego rw'igihugu. Iyo misoro yakirwa ku rwego rw'igihugu nayo tuzarebamo wa musoro ku musaruro twavuze muri rya tegeko, ariwo musoro ku nyungu. Turebe umusoro ku bihembo by'abakozi, ariwo witwa pay as you earn. Turebe umusoro ku gaciro kiyongereye. Umusoro ku gaciro kiyongereye witwa capital gain. Agaciro kiyongereye kahe? Abazi iby'imigabane nayo tuzayiga. Umugabane iyo wongereye agaciro habayeho kugurisha, ako gaciro kiyongereyeho tuzareba umusoro ugomba gutangwa, ese utangwa ryari. Tuzareba kandi umusoro ku mikino y'amahirwe witwa mu Cyongereza gaming tax. Turebemo umusoro wa TVA, value added tax, uwo ni umusoro ku nyongeragaciro. Wishyurwa nande, wishyurwa ryari, ubarwa gute, bawudekarara gute. Tuzarebamo kandi n'imisoro ifatirwa kuri uyu musoro ku musaruro. Hanyuma ikindi tuziga ni imikoreshereze ya IBM. Tuzareba ngo IBM ni iki, ubwoko bwa IBM ni ubuhe, abasabwa gukoresha IBM ni bande, ese imikoreshereze ya IBM ni iyihe, ese gukoresha IBM n'imisoro bihurira hehe. Hanyuma kandi tuzareba ubwiteganyirize bw'izabukuru hano mu Rwanda, imisanzu itangwa mu kigo cy'ubwiteganyirize cyitwa RSSB, Rwanda Social Security Board. Tuzarebamo ubwiteganyirize bw'izabukuru ariyo pension. Turebemo imisanzu ku kiruhuko cy'ababyeyi bibarutse byitwa maternity leave contribution, ndetse n'umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza ariwo witwa community based health insurance uzwi nka mituwele. Ndetse turebe n'umusanzu cyangwa ubwishingizi bwo kuvuza abakozi ariwo witwa medical insurance. Hanyuma rero muri episode ya kabiri tuzatangirira ku itandukaniro ry'imisoro n'amahoro. Hanyuma turebe ngo umuntu yishyura imisoro n'amahoro ryari, bitangira gute, bitangira ryari. Ubwo tuzareba isomo rya mbere rizatangirira ku kwiyandikisha. Umuntu yiyandikisha hehe, yiyandikisha gute, yiyandikisha ryari, iyo yiyandikishije ahabwa iki, cyangwa se amenya inshingano ze gute. Turabashimiye rero, na hanyu ho kutwandikira kuri iriya nimero twabahaye, ndetse no muri comment, yaba kuduhamagara, yaba kuduha ubutumwa bugufi, yaba WhatsApp. Tuzabakira, twumve ibitekerezo byanyu, muduhe inyunganizi y'uburyo twabikoramo bikabanogera kurusha uko twebwe twabitekereje. Murakoze rero, naho ubutaha.